자, 기도합시다. За 함тдаа залбираад эхлэе. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 요엘서를 공부하게 하시고 또 아모스서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Их эзэн минь энэ өдөр мөн та биднэртэй хамт байж таны үгнүүдээс ялангуяа Йоэл ном болон Амос номоос бас суралцах боломж өгч байгаагийн төлөө тандаа талархъя. 이와 같이 하나님의 선지자를 통해서 주시는 이 하나님의 말씀을 저희들이 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Эзэн минь таны иш үзүүлэгчдээр дамжуулаад биднэрт хэлж байгаа үгс бүрийг тань зөвөр ойлгоход та тусалж өгөөч. 저희들에게 맡긴 사명을 잘 충성되게 감당할 수 있도록 하나님 저희들을 참으로 능력을 주시고 성령으로 충만케 해 주시옵소서. Эзэн минь танаас биднэрт даалгасан тэрхүү үүрэг хариуцлаган дээр бид дуулууртай байж таны үгийн дагуу бас зогсохын төлөө та биднийг удирдах өгөөч. 이 시간에 함께하는 우리 몽골의 모든 하나님의 일꾼들에게 하나님 은혜를 베푸시고 복을 내려 주시옵소서. Таны үйлсэд хамтдаа зогсож байгаа Монголд байгаа итгэгч ах эгч дүүстэй хамт байж та мөн тэднийг удирдах өгөх болтугай. 통역하는 오강 제책에게도 하나님 지혜와 총명으로 잘 통역할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Орчуулж байгаа угад цэцэгтэйч таваас хамт байж таны та удирдан бас таны мэрэгэн ухаанаар та хөтөлж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수스의 нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 요엘서 3장 3장 세 번째 대지를 다시 말씀드리겠습니다. За хэдүүлээ Йоэл номны 3 дугаар бүлэг дээрээс одоо 3 дугаар дэд сэдвээс эхлэх гэж байна. 네, 이미 지난 시간에 들었던 분들은 이렇게 편안하게 한번 다시 반복해서 편안하게 한번 들으시기 바랍니다. За тэгээ сая өмнөх цаг дээр сонссон юм чинь та нар маань тэгээ дахиад зөвөр ингээд сонсоорой. 요엘서 3장 세 번째 대지 환난의 날에 여호와께서 피난처가 되신다는 것입니다. За тэгээд 3 дугаар дэд сэдв болохоор гамшигын өдөр тий гамшиг цовлонгийн өдөрт их эзэн хорогдох газар болно гэсэн юм агуулга. 이 불택자들 하나님을 대적하는 사람들은 이 환난의 날에 다 하나님의 심판으로 이 멸망을 당하는 것입니다. За тэгээд сонгогдоогүй хүмүүс гэж байгаа тий сонгогдоогүй ард түмэн буюу үл итгэгч хүмүүс эзний өдөр энэ өдөр тэдний хувьд аимшигын өдөр байх болно гэсэн. 그러나 하나님의 교회와 하나님의 언약 백성들은 그 환난의 날에 하나님의 구원과 은총으로 복을 받는다는 것이죠. Харин эзний ард түмэнтэй сонгогдсон хүмүүс эзний тэр өдөр эзний тэр гамшигын өдөр тарин тэдгээр хүмүүс ёроолыг авах болно гэж хэлсэн. 14절 한번 읽어주세요. За Йоэл номны 3:14-ыг уншиж байна. Шийдвэрийн хөндийд бөөн хүмүүс байна. Учир нь эзний өдөр шийдвэрлэх хөндий рүү айсвэ. 아멘. 예. 이 심판의 골짜기에 사람이 많다고 했습니다. За тэгэн дээр шийдвэрийн хөндий гэж боловч шийтгэлийн хөндий. Тэгээ шийтгэлийн хөндийд хүмүүс олон байна гэж хэлсэн. 이것은 하나님을 대적하는 세상의 모든 사람들이 심판의 골짜기에서 하나님의 심판으로 멸망을 당한다는 내용입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзний өдөр шийтгэлийн хөндийд эзнийг эсэргүүцсэн хүмүүс ингээд олноороо байх болно гэдэг хэлж гисэн. 자, 15절을 읽어주세요. За 15 дугаар ишлэгийг харах юм бол
음. Нар сар харан хуйлж оддын гэлбаач бүхнөө. 아멘. 해와 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거둔다 했습니다. За энэ чинь нар ба сар харан хуйлж одод гэрлэг болно гэж хэлсэн тийм. 이것은 하나님의 심판의 날에 해와 달과 별들도 이렇게 어두워진다는 것입니다. Энэ болохоор эзний шийтгэлийн өдөр болох одоо байгалийн үзэгдлүүдийг бас ингэ хэлж өгсөн. Нар сар харанхуйлна, одод бас гэрлэггүй болно гэж хэлсэн. 아, 이런 구절들은 요엘서 2장 10절과 31절에 반복되어 지고 있습니다. Энэ агуулга бас Йоэл номны 2-ын 10 дугаар ишлэл болон 31 дугаар ишлэлүүдээр бас давтагдж гарч байгаа. 또 마태복음 24장 29절과 음. 누가복음 21장 25절에도 예수님께서 언급하고 있습니다. За бас эзэн Есүс мөн шинэ гэрэн дээр Матай номны 24-ийн 29 дээр бас хэлсэн. Мөн Лук номны 21-ийн 25 дээр ч гэсэн бас энэ талаар хэлж өгсөн. 종말의 대환란 직후에 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 않고 별들이 떨어진다는 그런 큰 변동이 일어난다는 그런 현상입니다. За тэг яг эцсийн өдөр те эцсийн өдрийн тэр агуу одоо гамшигын өдрийн ирэх үед түүний дөнгөж дараах нь түүний яг дараа нь одоо нар сар харанхуйлж одоо гэрлэн алднаа гэж хэлсэн. 자, 16절 읽어보세요. За 16 дугаар ишлэлийг харах юм бол 16 дугаар эзэн Сионоос хүрхэрч Иерусалимаас дууга гаргаж байна. Тэнгэр газар дөргөн гэвч эзэн бол ард түмнийхээ хорогдох газар Израилийн хүүгүүдэд бат цайз болоё. 아멘. 16절에는 하나님의 심판과 하나님의 구원이 이렇게 함께 나오고 있습니다. За энэ 16 дугаар зүйл дээр болохоор эзний шийтгэл ба аврал нь ингэ зэрэгцэн гарч ирж байна тий. 전반부에는 하나님을 대적하는 세상의 모든 세력들을 하나님이 심판한다는 내용입니다. За эхний хэсэг дээр буюу 16-гийн А дээр болохоор эзний эсрэг эзний одоо дайснууд нь хэрхэн шийтгэх талаар гарч байгаа бол 그러나 후반절은 하나님께서 그의 백성들의 피난처가 되시고 이스라엘 자손의 산성이 되신다는 것입니다. за харин сүүлийн буюу 16-гийн Б хэсэг дээр яасан гэхээр Израилийн арт түмэн буюу сонгогдсон нэгнүүдэд эзэн өөрийнхөө эзэн тэдний хорогдох газар болно гэж хэлж өгсөн. 하나님의 언약 백성들에 대해서 하나님은 구원과 회복의 은총을 베풀어 주신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эзэн өөрийнхөө арт түмэндээ аврал болон эдгэрлийн ёроолыг болгоно гэж хэлсэн. 17절 읽어보세요. За 17 дугаар ишлэл рүү явлаа. Тэгэхэд та нар намайг ариун уул Сионд оршигч эзэн бурхан чинь мөн гэдгийг мэдэх болноо. Иймээс Иерусалим ариун болж харинхан хойшид түүгээр дайрч өнгөрөхгүй. 아멘. 17절은 하나님은 거룩한 교회와 성도 가운데 거하신다는 것입니다. За энэ дээр 17 дугаар болохоор эзэн бол ариун чуулган болон элч нарын ингээ хооронд элч нарын дунд ингээ оршдог нэгэн гэдэг хэлж өгсөн. 또 성도를 위해 주시는 여호와 하나님이라는 것을 알게 된다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол ариун ариун итгэгч нарынхаа төлөө эзэн өгөгдөн гэдгийг хэлж өгсөн. 또한 에루살렘은 영적인 교회를 상징하는 것입니다. За энэ дээр гарч байгаа Иерусалим гэдэг бол энэ сүнслэгтэй чуулганыг хэлж байна. сүнслэг чуулган. 그 영적인 교회는 불택자들이 절대로 들어올 수 없다는 것입니다. За тэгээ энэ сүнслэг чуулганд болохоор эзнээс сонгогдоогүй буюу одоо нөгөө амлалтын биш хүүгүүд орох боломжгүй гэж хэлж өгсөн. 오직 중생한 영혼, 거듭난 하나님의 자녀들만 들어올 수 있는 것이 바로 영적인 교회입니다. Харин эсвэргээр эзний арт түмэн болсон дахин төрсөн тэр хүмүүс л ингээ орох боломжтой гэдгийг хэлж өгсөн. 그러나 이 지상에 있는 모든 교회들은 가라지도 들어오고 불택자도 들어오고 거짓 선지자도 들어오게 돼 있습니다. Харин
Одоо яг нүдэнд харагдаж байгаа энэ газар дээрх чуулгануудад бол яадаг гэхээр тийм биш те. Юуны сонгогдоогүй ч гэсэн мэдэгдэхгүй сонгогдоогүй хүмүүс, хуурамч багш нар, хуурамч иш үзүүлэгч нар те тэд нар ч гэсэн орж болдог, орж ирдэг. 하나님의 종들은 교회에 들어온 이 거짓된 이 미혹하는 영의 손해를 보면 안 됩니다. Тэгээ тийм учраас эзний хүмүүс ийм хуурамч одоо сүнснүүдэд те хууртагдж ямар нэгэн байдлаараа хохирол ингээ үүсэхгүй байх хэрэгтэй. 하나님의 이런 언약 백성들을 잘 보호하고 지켜나가야 됩니다. Тэгээ ялангуяа эзний амлалтын арт түмнүүдийг маш сайн хамгаалж тэднийг ингээд сайн удирдах өгөх хэрэгтэй. 자, 네 번째 대제입니다. За тэгээд дөрөвдүгээр дэцэг дөрөөр 하나님의 교회에 대한 복된 예언을 말하고 있습니다. за тэгээд дөрөвдүгээр дэцэд болохоор эзний чуулганы талаарх ерөөсөн тэр ерөөсөн бас иш үзүүлгийн талаар хэлж байна. 18절로 21절입니다. 18-аас 21 дэх эшлэл байгаа. 18절 읽어보세요. 18-ыг уншлаа. Тэр өдөр уулс шин дарсыг буслуулж толгод сүүгээр урсаж Юдагийн бүх горхинд ус урсна. Эзний өргөнөөс нэгэн булаг оргилж шиттимийн хүндийг буслана. 아멘. 18절에 그날은 바로 신약시대 그리스도로 인하여 구원을 받는 날을 가리키는 것입니다. 18 дээр гарч байгаа тэр өдөр гэдэг болохоор Христээр дамжуулаад ирж байгаа тэр Христээр дамжуулаад ирж байгаа тэр авралын өдрийг хэлж байна. 이 그리스도의 구원을 통한 새 생명의 역사로 말미암아 이 포도주와 젖이 흘러나올 것이라고 했습니다. Тэгээ Христийн Христийн авралаар дамжуулаад шинэ ам шинэ амийн булгад уурсах тэр авралын ажлуудыг ингээ хэлж байгаа. 또 신의 물이 강같이 흐르게 될 것이라고 했습니다. За энэ дээр болохоор горих урсна гэж хэлсэн тий. Гол шиг урсна гэсэн. 또 하나님의 전에서 샘이 흘러나와서 사막과 황무지 같은 시딤 골짜기가 살아나서 생명을 얻게 된다는 것입니다. За тэгээ эзний өргөөнөөс булаг урснараа тий хатцсан ангамал байсан ситимийн хүндийн мэт энэ газар услагдах болно гэдэг эзэн хэлсэн. 이것은 신약 시대에 하나님의 교회를 통해서 하나님의 구원의 생명을 이렇게 받게 되는 것이고 모든 산과 들에도 풍성한 하나님의 축복으로 이렇게 차고 넘친다는 것입니다. 아멘. За энэ нь болохоор одоо шинэ гэрээн дээр тий эзнэр дамжуулаад эзний өргөнөөс гарч ирэх тэр авралаар дамжуулаад олон зүйл дээр ингээд сэргэлт хэрнэ гэдгийг ингээд хэлж өгсөн. 이와 같이 하나님의 교회가 세워진 곳에서 이와 같이 하나님이 생명의 역사가 일어난다는 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл эзний чуулган шүү дээ тий эзний чуулган босгогдсон газар эзний тэнд болохоор шин амийн гээд булаг урсч эхэлдэг. 19절 읽어주세요. 19절. За 19-ыг уншийе. Египт сүнмэл газар Едом зэлүүд нутаг болно. Учир нь тэд Юдагийн хөвгүүдийг тарчлаан нутагт нь гэмгүү цусыг урсгасан юм аа гэв. 아멘. 여기 애굽 다음은 에돔이란 나라가 나옵니다. За энэ чинь Египт болон Едом гэсэн хоёр улс гарч байгаа тийм. 역사적으로 애굽과 에돔은 하나님의 나라를 대적한 악한 나라를 상징하고 있습니다. За тийм Египт болон Едом болохоор эзнийг эсэргүүцдэг тийм тэр хүчийг илэрхийлж байгаа. 그래서 하나님을 대적하는 그런 애굽과 에돔 같은 그런 사람들, 그런 세력들은 다 하나님의 심판으로 망한다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүчнүүд одоо энэ дээр гарч байгаачлан тийм Египт болон Едом шиг эзний үйлсийг эсэргүүцэгчд бүгд эцэстээ
ингээд сүйрэл нэрнээ тэд нэр ингээд сүнмэл болно гэдгийг хэлж өгсөн. 야, 20절 읽어보세요. 20 дугаар ишлэгийг харуул. Харин Юда үн мөнхөд оршиж Иерусалим үеийн үед байна гэх. 예. Амен. 자, 이 구절에서 유다와 예루살렘은 하나님의 교회를 가리킵니다. За энэ дээр харин Юда болон Иерусалим гэж гарч байгаа энэ агуулга бол эзний чуулганыг хэлж байгаа. 이 하나님의 교회들은 영원히 있겠고 대대로 복락을 누리게 될 것이라는 것입니다. Амен. Тэгээ эзний чуулган нь болохоор мөнхөд оршин орших бөгөөд үеэс үед ингээ ерөөлөг хүртэн байх болно гэж хэлж гисэн. 21절. За 21 дэх эшлэлээр өшөөг нь аваагүй цусны хариуг би нэхнэ. Учир нь эзэн Сионд оршдгоо. Амен. 예, 내가 전에는 그들의 피 흘린 당한 것을 갚아주지 아니하였다 했습니다. Тэгээ эзэн энэ дээр эслэр өмнө нь тэдний уурсгасан тэр цусны өшөөг би ингээд аваагүй байсан гэдгийг сануулсан. 그러나 이제는 갚아주리라 했습니다. Харин одоо болохоор түүнийг би хариуг нь авч өгнө гэж хэлсэн. 이 구절은 하나님의 교회와 성도들이 억울한 일을 당하면 하나님이 반드시 때가 되면 갚아주신다는 것입니다. За энэ агуулга болохоор эзний чуулган ба эзний хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаараа буруу тогтож гомдолтой асуудалтай тулгарлаа гэхэд эзэн заавал тэдэн дээр хариуг нь авч өгнө гэдгийг сануулсан. 그때그때 즉시로 갚아주는 게 아닙니다. Гэхдээ энэ болохоор яг тухайн үедээ тий шууд ингэж хариулж өгнө гэж хэлээгүй. 네. 하나님이 보시기에 이제 때가 되면 그때 하나님이 다 갚아주시고 하나님이 보상해 주십니다. 아멘. харин эзэн харж байгаа. Гэхдээ эзэнний тогтоосон тэр үе байгаа. Тэр үе болох үед нь эзэн заавал буцааж өгнө гэж хэлсэн. 여기 본문에 이제는 갚아준다라는 뜻이 있습니다. 이제는 갚아준다. эзэн юу гэсэлээр энэ агуулга дээр болохоор эзэн одоо би хариулж өгнө гэж хэлсэн. 이제는 바로 하나님의 때가 되는 것입니다. 하나님의 때에 갚아주신다는. өөрөөр хэлбэл одоо яг эзний тэр үе нь ирсэн гэдэг нь хэлж өгсөн. 그러니까 억울한 일이 빨리 해결되지 않는다고 해서 낙심하거나 또는 그 원망하거나 불평하지 말라는 것입니다. Тийм болохоор бид нэр одоо биелэгдэхгүй байна гэд ч юм уу те урам хугарахгүй те хурдан болохгүй байна гэд ингээд хүчгүй болохгүй харин эзний үгийг ингээд хүлээх хэрэгтэй гэдэг хэлж өгсөн. 같이 환난과 고난 가운데서 하나님의 교회를 하나님은 연단을 시키십니다. Тэгээ эзэн харин зовлон дунд тий зовлон дунд болон ямар нэгэн хавчлаг дунд асуудал дунд байсан ч гэсэн эзэн өөрийнхөө чуулганыг болгон хүмүүсийг эзэн ингээд заавал саннаа гэж хэлж өгсөн. 그래서 베드로전서 5장 10절에도 잠깐 고난을 당한다고 했습니다. За тэгээ 1-р Петр 5-ын 10 дугаар ишлэгийг харах юм бол энэ зовлон гэдэг зүйл нь төрхөн зурх гэдэг хэлж өгсөн. 잠깐 당하는 그 고난을 통해서 하나님의 교회를 하나님은 이렇게 굳게 하시고 견고하게 하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл төрхөн зуртаа тэд нэр зовлонд ингэ туулах боловч бурхан цаганд болоод ирэхлээр тэднийг батжуулж баттай алхуулж өгнө гэж хэлсэн. 또 강하게 하신다고 했습니다. Мөн хүчрхэгжүүлнэ гэж хэлсэн. 또 터를 견고하게 하신다고 했습니다. За мөн тэднэр дээр нь болохоор босгон байгуулах болно гэдэг хэлж өгсөн. 여러분들도 이 나무, 이 자연에 있는 나무들도 이 태풍이나 이 강한 비바람, 이 태풍을 통해서 뿌리가 더 견고하게 뻗어나가는 것입니다. Бид нэр ингээд багтлаар юм хар салхич юм уу болдог шүү дээ. Тэр үед ингээд мод ингээд бүр хийсэд ингэж байгаа юм шиг болооч. Тэр боловч тэрхүү хар салхинаас ингээд үүдээд модны үндэсэн доош нь илүү гүн ингээд бат суулгагддаг юм. 그런 시련과 그런 환난 가운데서 믿음의 뿌리가 견고하게 뻗어나가는 것입니다. Яг тийм учраас яг үүн шиг бид нар асуудал дунд тий зовлон дунд байх үедээ ялангуяа итгэлийн үндэс гэдэг зүйлийг илүү гүн ингээ бат болгох нь чухал байна. 그래서 다윗 같은 분도 고난 당한 것이 내게 유익이다라고 선언합니다. Тийм болохоор тий юутэй
сул дорой хүмүүс ч гэсэндээ асуудал болох асуудал донд би асуудал гэдэг нь ч гэсэндээ надад бас үр дүнтэй гэдгийг ингээд мэдэх нь чухал байна. 이와 같이 우리가 하나님의 일을 위해서 고난당하고 환난을 당하고 억울한 일을 당할 때 낙심하지 말라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бид нэр зовлон туулж ямар нэгэн байдлаар гомдолтой асуудлуудад дээр тулгарч инглиш гэсэндээ урмаа ингээ хуглахгүй байх хэрэгтэй. 하나님께서 반드시 갚아주시고 하나님이 우리를 하나님의 은혜 가운데 우리를 이렇게 영원롭게 하신다는 겁니다. Эзэн бурхан заавал ингээд хариуг нь өгнө гэж хэлсэн. Тэгээ бас энэ ерөөл дотор заавал ингээд босгоно гэж хэлсэн. 그래서 이 하나님의 교회에 대한 이 복된 애언은 이 고난을 통해서 하나님이 연단을 시켜서 결국은 하나님의 교회를 복되게 해주신다는 거예요. За тэгэхээр энэ агуулгад болохоор эзний чуулган зовлонгоор дамжуулаад эзний өмнө одоо цэх болох үед эзэн заавал тэр ингээд чуулганыг өрөөж өгнө гэдэг ингээд сануулж өгсөн. 하나님의 교회가 환난과 고난을 통해서 견고해지고 터가 더 이렇게 견고해져서 더 믿음으로 성장할 수 있고 하나님의 큰 은혜를 받게 된다는 것입니다. Бид нэр ялангуяа зовлон дундаа шийдэгдэх удах гэсэн асуудлууд удах тусам итгэл дотор илүү бат болж илүү эзэн дотор батгачснараа эзнээс цаг нь болох үед эзэн тэднийг заавал өрөөж өгнө гэж хэлсэн. 이것이 요엘서의 결론입니다. Энэ болохоор Йоэл номны одоо үндсэн дүгнэлт нь байгаа. 요엘서의 결론은 하나님의 교회와 성도들이 결국은 하나님의 은혜로 말미암아 이렇게 회복이 되고 하나님의 은총 가운데 복을 받게 된다는 것입니다. За өөрөөр хэлбэл Йоэл номны үндсэн одоо дүгнэлтийг харах юм бол эзний чуулган, эзний хүмүүс, эзний ивэлэр одоо ивэлэр эдгэрлийг авна. Эдгэрлийг авч бас цаг нь болох үед тэрээр эзнээс ерөөлийг хүртнэ гэсэн ийм агуулга болсон. 자, 이제 아모스를 공부하겠습니다. За бүгд Амос ном руу орно. 자, 아모스는 선지자 출신이 아닙니다. Тэгээ Амос болохоор яг юу иш үзүүлэгч бол биш байсан. 아모스는 선지자 출신이 아니었지만 선지자의 소명을 받아서 활동하게 된 특별한 인물입니다. За Амос болохоор яг иш үзүүлэгч биш боловч чигээс иш үзүүлэх үүргийг аваад тийм иш үзүүлэгчээр ингээд ажилласан энэ тусгай юм одоо тусгай онцлогтой юм хүн байгаа. 아모스는 그 양치기 목자이면서 뽕나무를 재배하던 그러한 평범한 사람이었습니다. За тэгээд Амос болохоор юуны жирийн одоо малчин хүн байгаа. Хон хариултай тийм малчин бас юм тариачин хүн байгаа. 이와 같이 아모스는 선지자로서 어떤 특별한 교육이나 훈련을 받은 적이 없는 그냥 평범한 목자요 농부입니다. тэрээр тусгайлан одоо иш үзүүлэгч болохоор бэлтгэгдээ тийм үү те тусгай ийм одоо сахилгажуулагдаад суралцаад ингэсэн хүн бол биш байгаа. Тэр харин зүгээр жирийн нэг малчин, жирийн нэг бас тариачин ийм хүн байгаа. 그럼에도 불구하고 하나님께서 아모스를 선지자로 부르시고 사용을 하신 것입니다. Гэтэ бурхан харин гэсэн чсэндээ Амосыг өөрлөгөө дуудаад өөрийнхөө иш үзүүлэгч болгоод ингэ хэрэгэлсэн байна. 이것은 매우 특별한 경우입니다. Энэ маш нэг өвөрмөц ийм одоо онцлог байгаа. Энэ бол Библийн төгс. 그리고 아모스는 남유다 출신인데 북쪽 이스라엘에서 애언 활동을 했던 선지자입니다. Тэгээ Амос бас яг өөрийнх нь угсаа гарал нь болохоор өмнөд Юудагийн хүн байгаа. Гэхдээ эзэн бурхан өмнөд Юудагаас Амосыг дуудаад хойд Израиль руу иш үзүүлэхээр явуулсан байна.
아모스 시대에 북이스라엘 선지자로 활동했던 사람은 호세아 선지자가 있습니다. Тэ Амосын үед бол нь хойд Израильд иш үзүүлэгч байсан. Тэгээ тэр нь болохоор Хосия байсан байна. 호세아 선지자는 북이스라엘 선지자로 북이스라엘에서 애원 활동을 했습니다. Тэгээ Хосия угаасаа хойд Израилээс гаралтай. Тэгээд хойд Израильда тэр бас ингээ иш үзүүлэгч гэдэг байсан. 그는 아모스 선지자는 남유다 출신으로서 북이스라엘에서 애원 활동을 한 것입니다. Харин Амос болохоор эсрэгээр те өмнөд Юдагийн хүн боловч хойд Израиль руу иш үзүүлэлт хийхээр ингээ иш үзүүлэгчээр явсан. 아모스는 그 이름의 뜻이 짐을 진자라는 뜻을 갖고 있습니다. Тэгээ Амос энэ иш үзүүлэгч Амосын нэрний утга нь болохоор ачааг үүрэгч тий ачааг үүрч байгаа нэг гэсэн ийм утгатай хүн байна. 예, 이사야 1장 1절에 나오는 아모스는 이사야 선지자의 아버지의 이름입니다. За тэгээ Библиэлд дахиад нэг Амос өдөр нэр байгаа гэсэн тий тэр нь Исая 1:1 дээр гарч байгаа. Иш үзүүлэгч Исаягийн аавынх нь нэр нь бас Амос гэдэг хүн байна. Амос гэдэг нэртэй. 이사야 선지자의 아버지 아모스의 이름의 뜻은 강한 자라는 뜻을 갖고 있습니다. Харин тэр Исаягийн аав Амосын нэр нь болохоор хүчрхэг хүн гэсэн утгатай. Ийм хүн байна. 오늘 우리가 공부하는 이 아모스 선지자의 이름의 뜻은 짐을 진 자다라는 것을 알고 계셔야 됩니다. Би харин одоо энэ иш үзүүлэгч Амосын нэр болохоор нэрний утга нь ачааг үүрэгч тий ачааг үүрж байгаа хүн гэсэн утгатай. 오늘날 우리 하나님의 일꾼들도 하나님의 말씀의 짐, 하나님의 복음의 짐을 진 자들입니다. За харин өнөөдөр ч юм уу эзний ажилчид те эзний бурхны ажилчид болохоор бас мөн адилхан эзний сайн мэдээний ачааг эзний үгийн ачааг ингээ үүрж байгаа хүмүүс байгаа. 이것이 아모스 선자는 하나님이 메워 주신 그 말씀의 짐을 하나님의 은혜 가운데 하나님의 은혜로 잘 감당했습니다. Тэгээ Амос иш үзүүлэгч Амос болохоор эзнээс түүнд өгөгдсөн тэр үүргийг маш сайн биелүүлж иш үзүүлэлт ингээ хийсэн юм хүн байгаа. 우리들도 하나님이 우리에게 맡겨준 사명, 우리에게 주신 하나님의 말씀 사역의 짐을 여러분 하나님의 은혜로 잘 감당하시기 바랍니다. Тэгээ өнөөдөр ч бас биднэрт ингээд ачааг өөрүүлсэн байгаа тий. Сайн мэдээний ачаа, тий, үгийн ачаа, эдгээр үүргүүд байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ үүргүүдийг бид нар ч мөн сайн ингээд өөрөхэд ингээд өгсөн өрөөж байна. 자, 그러면 아모스서의 기록 연대, 아모스서의 기록 연대를 보겠습니다. За энэ Амос нь одоо нам эзээ бичигдсэн гэхээр он тооллын хувьд 아모스서는 그 이스라엘과 그 유다가 동시에 경제적으로 번영과 부를 누리고 있던 시대입니다. 경제적으로 경제적으로 번영이라는 것은 경제적으로 이렇게 부를 누렸다는 겁니다. 네네. За тэгэхээр Амосын одоо бичигдэх үед болохоор Израильчдэр, Юдачдэр аль нь эдийн засгийн хувьд аягүй тийм сэргэлт авч байсан тийм үе байсан. 그러니까 오늘날 경제가 이렇게 성장해서 이렇게 풍요로운 생활을 하게 되었던 시대입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо аль талаараа цэцгэлжсэн, тийм хүчин цэцгэлжсэн ийм үед ингэ бичигдсэн. 그래도 정치적으로도 뭐 평안을 누리던 시대입니다. Тэгээ улс төрийн хувьд ч гэсэндээ одоо маш тайван болцсон байсан ийм үед бичигдсэн. 여로보암 2세와 우시야 왕의 통치 시기입니다. Тэгээ энэ үед болохоор Йеробоам 2-р Йеробоам за тэгээд Усия хааны үед бичигдсэн байна. 북이스라엘의 통치자는 여로보암 2세가 통치했고요. Тэгээ хойд Израилийг болохоор Йеробоам
хоёрдугаар Ерөбоам захирч исэн бол 남유다는 우시아 왕이 통치하던 시대입니다. яг өмнөд Юудаг болохоор Узия хаан захирч исэн ийм үед 예, бичигдсэн. 바로 이 시기가 아주 경제적으로 이렇게 성장하고 발전하고 풍요로운 시대였다는 것입니다. Энэ үе болохоор эдийн засгийн үед хамгийн их цэцгэлж исэн тийм ийм 예, элбэг 바로 дэвсгэр 이, байсан. 이 시기는 BC 760년경에 해당합니다. 760 юу. BC Энэ болохоор 주전 760년경. тий. За ойролцоогоор манай эртний өмнөх 760-аад оны үед гэж үздэг. 네. 자, 그러면 이제 이 아모스를 기록한 목적이 무엇인가? Тэгвэл Амос энийг ингэж бичсэн шалтгаан нь зорилго нь юу байсан болоо тэгэхээр 예, 아모스는 북이스라엘 여로보암 2세 때에 경제적으로 번영과 부유를 누렸던 그러한 시대였습니다. за тэгэхээр Израилийг Амосыг хойд Израиль руу очих үед тийм Израиль хойд Израиль маш ингэ цэцгэлж исэн тийм одоо элбэг болцсон байсан ийм үе байсан. 그런데 그들이 이런 참 풍요로운 생활로 인해서 그들의 마음이 교만해졌습니다. Гэхдээ тэд нар болохоор ийм элбэг, ийм хаглуун байдлаа хараад одоо хойд Израилийн сэтгэлийнхээ хувьд сэтгэлээр ингээд нэлээд бардам болцсон байсан. 그들이 하나님을 배신하고 우상 숭배를 하게 된 것입니다. Тэд нар бурхнаас ингээд нүур буруулаад хэн биш гэдэг ингээд шүтэж эхэлсэн. 그래서 나라가 방탕과 부패로 타락하게 된 것입니다. Тэгээд тэд нар бүр одоо завхарч эхэлж ирсэн гэж байна. 그리고 나라가 무질서하게 된 것입니다. За тэгээд нараа улс ч гэсэндээ бас эмх цэцэн ингээд алдаж эхэлсэн. 이때 이스라엘 백성들에게 하나님의 심판을 경고하고 회개를 외친 것이 바로 아모스 선지자입니다. Тэгээд тийм болохоор эзний нөгөө шийтгэлийг сануулад та нар гимшээрэ гэдгийг сануулахын тулд эзэн Амосыг ингээд илгээсэн. 그 죄를 회개하고 참으로 참된 신앙을 회복하도록 이와 같이 본서를 기록한 것입니다. За тэгээ гимээ гимшээд эзний өмнө цэвэр итгэлтэй сүсгтэйгээр амьдрахыг ингээд ятгахын тулд эзэн Амосыг ингээд илгээсэн. 자, 그러면 아모스 제1장 1장은 그 이스라엘 주변 국가에 대한 심판을 예고하고 있습니다. За Амос 1-р бүлэг дээр харах юм бол Израилийн эргэн тойронд байсан улсуудад өгөх шийтгэлийн талаар ингэ сануулж өгч байгаа. Иш үзүүлж байгаа. 그 이스라엘 나라의 주변 나라에 있는 그러한 나라들, 이방 나라를 하나님은 그 죄를 심판한다는 내용입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Израилийн эргэн тойронд байгаа одоо харь улсууд ч тийм ээ. Тэр харь улсуудыг бурхан шийтгэнэ гэдгийг ихлэ сануулсан. 모든 나라는 참 하나님을 경외하고 하나님을 잘 섬겨야 됩니다. Тэгээ ер нь бол аль ч үндэстэн бай те аль ч улс бай эзэн бурхныг хүндэлж эзэн бурхнаас эмээн ингээм амьдрах хэрэгтэй. 하나님은 반드시 죄에 대해서는 반드시 하나님이 심판한다는 것을 역사적으로도 우리는 확신할 수 있습니다. Тэгээ яагаад тэгэхээр гим үйлдэл хийсэн л бол бурхан заавал шийдэгдэг гэдгийг ингээд санах хэрэгтэй. Түүхийн хувьд явцад ч гэсэндээ энийг бурханд үргэлж харуулсаар ирсэн. 하나님의 그 심판을 피하는 유일한 길은 바로 복음을 믿는 것입니다. Тэ харин эзэн бурхны шийтгэлээс зүгтаах тэ аврагдах цор ганц зам нь болохоор эргэж ирэх тэ. 회개하고 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 구원을 받을 수가 있는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл гимшиж эзэн Есүсийг
одоо өөрийнхөө аврагчаад хүлээж авах нь ганц зам байгаа. 이것만이 하나님의 심판에서 구원받는 유일한 길은 바로 예수 그리스도입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл эзний шийтгэлийн одоо ч гэсэн ялгаагүй бид нар эзний шийтгэлийн замаас одоо аврагдах зутах ганцхан зам байгаа нь Иесус Христ байгаа. 자, 그러면 대지를 말씀드리겠습니다. За хэдүүлээ дэд сэдвүүдээ харъя. 첫 번째 대지, За эхний дэд сэдв 아모스 시대 역사적인 배경입니다. за нэгдүгээрх нь болохоор Амосын үеийн одоо түүхэн үйл явцуудын тэр тухайн байдлын талаар. 1절과 2절입니다. За 1, 2 дугаар ишлэл дээр байгаа. 두 번째 대지, 다메섹에 대한 심판을 예고하고 있습니다. За хоёрдугаар хагуулга болохоор бусад улсуудын талаарх шийтгэлийн одоо иш үзүүлэлт өгöd. 다메섹에 대한 심판을 예고. Дамаскын талаарх шийтгэлийн иш үзүүлэлт байгаа. 네, 3절로 5절까지입니다. За 3-аас 5 дугаар ишлэл байгаа. 세 번째 대지, За 3 дугаарх дэд сэдв болохоор 블레셋에 대한 심판 예고입니다. за Филистийн талаарх шийтгэлийн одоо юу вэ? 6절에서 8절입니다. 6-аас 8 дээр байгаа. 네 번째 대지, За дөрөвт хагуулга болохоор 투로에 대한 심판을 예고합니다. Троингаа юм уу? Тро 9절로 10절, За 9 10 дээр байж байгаа. Энэ ямар одон нараа 네, 4번, сабонын одон нараагаа ашигласан. 투로. Тирийн талаарх гэж байна. Тирийн талаар. 예, За 투로에 대한 심판, 네. 9절로 9-10 10절, 9-10 дээр байгаа. 그다음에 다섯 번째 대지, 5 дугаар хагуулга нь болохоор 에돔에 대한 심판 예고, Едомын талаарх шийтгэлийн одоо иш зүйлээ. 11절로 12절, За 11-ээс 12 дээр байгаа. 여섯 번째 대지, 6 дахь хагуулга болохоор 암몬에 대한 심판 예고, Аммоны талаарх шийтгэлийн иш зүйлэг нь 13절로 15절입니다. 13-аас 15 дугаар ишлэл дээр байгаа. 네. 자, 그러면 첫 번째 대지 아모스 시대의 역사적인 배경. За хэдүүлээ эхлээд Амосын үеийн түүхэн одоо тэр байдлуудын талаар үзэх чинь. 1절 한번 읽어보세요. 1절. За нэгдүгээр агуулгыг унших юм бол нэгдүгээр ишлэлийг харъя. Текоагийн хончдын дунд байсан Амосын үгс Юдагийн хаан Узиягийн өдрүүдэд Израилийн хаан Йоашийн хүү Робоамын өдрүүдэд газар хөдлөлтөөс 2 жилийн өмнө Израилийн талаар тэрээр эдгээрийг үзжээ. 아멘. 자, 남유다 왕 우시야 시대라고 했습니다. 자, энэ дээр өмнөд Юдагийн хаан Узиягийн өдрүүд гэж хэлсэнтэй. 또 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암 시대라고 했습니다. бас Израилийн хаан болохоор Йошийн хүү Робоамын өдрүүд гэсэн. 또 지진이 일어나기 2년 전에 이 말씀을 기록했다고 했습니다. За энэ дээр болохоор бас газар хөдлөлт болохоос 2 жилийн өмнө гэсэн тийм. 지진이 일어나기 전 2년 전에 이 말씀이 주어졌다고 했어요. Тэгээ 2 жилийн өмнө газар хөдлөлт болохоос 2 жилийн өмнө энэ үг өгөгдсөн гэж хэлсэн. 그리고 드고와 목자 중 드고와 출신입니다. 이 드고와는 시골 지명이죠. 드고와 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 이상으로 받은 말씀이라고 기록하고 있습니다. За энэ дээр болохоор бас тэгээд яг энэ өдрүүдэд Текоа гэдэг нь болохоор
одоо газрын нэр байгаа тий Текоагийн хончдын нэг Амост Израилийн талаар ингээ өгөгдсөн үг ингээ үгийг ингээ бичлээ гэсэн. 예, 아모스는 남유다 출신이지만 북이스라엘에 대하여 애원 활동을 한 선지자입니다. Тэгээ Амос болохоор өмнөд Юдагийн гаралтай боловч тэрээр хойд Израилийн талаарх ингээ зөн үгдсэн 그래서 юм байна. 이스라엘에 대하여 하나님이 주신 말씀을 전한다는 것입니다. Тэгэхээр тэр хүнд бурхан Юдагийн хүнд Израилийн талаарх хойд Израилийн талаарх зөнг ингээ харуулсан байна. 자, 2절. За хоёрдугаар ишлэгийг харах юм бол эзэн Сионоос хүрхрөв Иерусалимаас дуугай хадав хончдын бэлчээр хатжээ Кармелийн орой ангажээ гэсэн. Амен. 그가 이르되 여호와께서 그가 이르되는 아모스 선지자죠. 그가 이르되 여호와께서 시온에서부터 부르짖으시며 예루살렘에서부터 소리를 내신다 했습니다. За тэгээд Амос хэлж өссөн те эзэн Сионоос хүрхэрсэн Иерусалимаас дуугай хадаасан гэсэн. 목자의 초장이 마르고 갈멜산 꼭대기가 마르리로다 했습니다. Тэгээ хончдын бэлчээр хатсан Кармел уулын орой ангажээ гэдэг хэлж өссөн. 예. 그래서 하나님의 심판으로 말미암아 목자의 초장이 마르고 갈멜산 꼭대기 수목 나무들이 시들어 황폐하게 된다는 것입니다. За тэгээ энэ дээр болохоор энэ агуулганд болохоор эзний шидэглээс болоод тий моднууд ингээд өгөөж тэг газар ингээд хатсан гэсэн утгаар ингээд хэлж байна. 이와 같이 북이스라엘이 참 풍요로운 시대에도 불구하고 우상을 숭배하고 도덕적으로 부패하고 타락을 해서 이와 같이 하나님의 심판의 경고를 받고 있는 것입니다. За тэгээ Израилийн ард түмэн хичнээн цаг үеийн одоо элбэг дэлбэг байсан ч гэсэндээ бурхнаас биш тэг хиймэлчтэнүүдэд шүтснээс болоод завхарч эхэлсэн учраас энэ үгийг ингээ өгөгдсөн. 자, 이런 시대적인 배경을 가지고 첫 번째 다메섹에 대한 심판을 예고하고 있습니다. 다메섹. юм бол эхний ээлжинд нь Дамаскын талаар ингээ зөв харуулсан тийм. 이 다메섹은 아람 나라라고 성경에 나오고 있습니다. 아람. Тэгээд Дамаскыг болохоор Арамын улс гэж ингээ бас Библиэлд гардаг. 예, 이와 같이 다메섹에 대한 심판 예고는 3절로 5절까지입니다. Тэгээд Арамын талаар 3-аас 5 дугаар эшлэлдэр гарч байгаа тийм. 예, 3절 읽어보세요. За 3-ыг харъя. Эзэн ингэж айлдаж байна. Дамаскын 3-4 гэмт үйлдэлийн шийдвэрлийг би өөрчлөхгүй. Төмөр савраар тариа цогхийн адил Гилиадыг тэд цогсон тул. 아멘. 여호와께서 이와 같이 말씀하신다고 그랬습니다. Тэгээ тэрээр болохоор эзэн ингэж хэлсэн ингэж хэлсэн. 아모스가 전하는 말씀은 여호와께서 직접 아모스에게 하신 말씀입니다. Өөрөөр хэлбэл Амосын ярьж байгаа үгнүүдийг эзэн бурхан Амост ингэж хэлж өгснийг Амос шууд ингэж дамжуулж ирсэн. 이 다메섹이 심판을 받는 것은 서너 가지 죄, 여러 가지 죄로 말미암아 심판을 받는다는 것입니다. За тэгээ энэ дээр Дамаскыг болохоор 3-4 гэсэн те энэ болохоор одоо яан төрөл бүрийн гэмээсээ болоод тэр өөрөө Дамаск шийтгэх гэж байна гэж хэлсэн. 그리고 하나님은 그 작정하신 그 심판을 돌이키지 않는다고 했습니다. Тэгээ бас бурхан Дамаск руу ингээд хандахаар одоо бэлдсэн байгаа тэр шийдвэрлээ эргүүлэхгүй гэж хэлсэн. 이와 같이 하나님께서는 다메섹의 죄악을 심판하신다는 것이죠. Тэгээ бурхан Дамаскын одоо гэмийг ингээд шийтгэнэ гэдэг ингээд хэлсэн тийм. 그들의 죄는 철 타작기로 이 철로 만든 타작기로 곡식을 타작하듯이 이 길르앗을 무자비하게 아주 잔인하게 탄압을 했다는 것입니다. За тэгээ тэдний гэмүүдийн нэг нь болохоор төмөр савраар гэсэн тий тариа цогхийн адилаар Гилиадыг тэд нар ингэ цогсон гэж хэлсэн.
이 길르앗은 요단 동쪽에 있는 요단강 동쪽에 있는 그 유대의 땅입니다. Мгм. За өөрөөр хэлбэл энэ Гилеад гэдэг болохоор чинь Йорданы зүүн хэсэгт байдаг ингээ Израиль Юдагийн газар байгаа. 열왕기 음. 열왕기 10장 32절로 33절에 그 내용이 나옵니다. 열왕기하 10죠. 열왕기 10장 32절 33절까지. 네. Энэ нөгөө 2 дугаар хаад 10-ын 32-оос 33 дээр энэ агуулга гарч байгаа. 자, 여러분들 이제 거기를 한번 읽어보세요. Тий. За би уншия. 2 дугаар хаад 10-ын 32-оос 33 дээр байна. 열왕기 10장 32-оос 33. Тэр өдрүүдэд эзэн 32절 Израилийг гутраан тасалж эхэлсэн нь Израилийн бүх газар нутагт Хазаэл тэднийг ялж байв. Йорданы зүүнтээд Гилеадын бүх нутгийг буюу Гадчууд, Рюбенчууд, Манасечуудыг мөн Арноны хөндөй дэх Ароерийн Гилеад, Башан зэргийг хүртэл ялваа. Амен. 예, 이와 같이 아람이 다메섹이 이스라엘 땅, 이스라엘 땅, 그다음에 요단 동쪽 이 길르앗 온 땅, 그다음에 갓 사람과 루벤 사람과 므낫세 사람의 땅, 아르논 골짜기에 있는 아로에에서부터 길르앗과 바산까지 이렇게 무자비에게 탄압했던 것입니다. Тэгээ энэ дээр болохоор одоо Израилийн Израильчууд болохоор бүх Йорданы зүүнтэй дэсэн Гилеадын бүх нутаг Гадууд, Рубенчууд, Манасечууд мөн Арноны хөндөдөх Аререс, Гилеад, Башан гэсэн энэ бүх газар бүгдээр ингээд завхарсан байсан гэсэн. 예, 그 이스라엘의 그 땅을 무자비하게 짓밟고 공격을 했습니다. Тэгээ тэд нэр яасан гэхээр эдгээрийг ингээд ямар ч нэгүүлсэнгүйгээр тэгүүлсэн байхгүйгээр бүгдийг ингээд цогсон гэсэн. 또 요단 동쪽 길르앗 온 땅을 이렇게 잔인하게 탄압을 하고 이렇게 침략을 한 것입니다. Тэгээ өөрөөр хэлбэл бүгдийг нь Йорданы ялангуяа зүүнтэй байсан Гилеадын нутгийг бүгдийг нь довтолсон гэж хэлсэн. 이 죄로 말미암아 하나님이 심판한다는 거죠. Тэгээ бурхан тэднийг болохоор энэ арамуудыг болохоор энэний төлөө тэднийг цохно гэж хэлсэн. 이와 같이 어느 시대나 하나님의 교회를 이렇게 핍박하고 탄압하는 그런 세력은 반드시 하나님이 심판한다는 것을 성경에 강조하고 있는 것입니다. Тэгээ эндээс харах юм бол аль ч цаг үед байсан эзний арт түмэн эзний чуулгануудыг ингээд цогтойг эзний чуулганууд руу дайрдаг ийм зүйлсүүдийг ийм одоо өвчнүүдийг эзэн бурхан заавал ингээд тооцоо хийж шийтгэдэг гэдгийг ингээд хэлж өгсөн. 4절 읽어보세요. Амос 아모스 1장 4절. уншиж байна. За Хазаелийн гэр дээр би гал илгээн Бен Хададын цайзуудыг энэ нь залгих болно. 아멘. 예, 이 이 하사엘은 아까 우리가 성경에서 기록된 대로 이스라엘과 길르앗 땅을 무자비하게 공격한 아주 탄압한 그런 왕입니다. За энэ Хазаел гэдэг болохоор саяны нөгөө уншсан агуулга дээр байсан чиг Израилийн ард түмэн рүү дайрсан юм хааны нэр байгаа. 그래서 하나님이 그 왕궁 베나닷 그런 하사엘과 이 베나닷은 대표적으로 이스라엘을 탄압한 아주 대표적인 그런 악한 왕들입니다. Тэгээ энэ Хазаел болон энэ Бен Хадад гэсэн энэ цайзууд болохоор эдгээр Израилийг довтлсон Израиль руу дайрсан хотуудын нэг төлөөллүүдийг ингэ хэлж байгаа. 그래서 하나님은 그들의 궁궐들을 다 이렇게 파멸시킨다는 겁니다. Тэгээ бурхан харин тэдний хаадууд болон тэдний цайзуудыг нь ингээд залгих болно гэж хэлсэн.
그래서 하나님께서는 그들을 아수르의 침략을 당하게 해서 하나님이 이렇게 심판하신다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр Ассирийн нөгөө нэг тоглоомноор эднэрийг бурхан шийтгэнэ гэдэг хэлж өгсөн. 그래서 아수르의 군대를 통해서 결국은 아람이 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. Тэгээ энэ Арамууд яасан гэхээр дараа Ассирийн цэргүүдийн тоглоомноор ингэж шийтгэүүлсэн байгаа. 그리고 5절 한번 보세요. За 5 дугаар ишлэгийг харъя. Дамаскын хаалганы хөвгүүдийг эвдэж хөндлүүдийг эвдэж Авианы хөндийгөөс оршин суугчдыг бит Еденээс очирт хаяг баригчийг би таслах болно. Ийхүү Авраамийн 5절은 바로 이 아, 에, 네. 다메섹의 또 다른 죄가 여기에 언급되고 있습니다. За энэ 5 дугаар ишлэлээр болохоор Дамаскын бас нэгэн нөгөө гмийн асуудал гарч байгаа. 그들의 또 다른 죄는 우상 숭배한 죄입니다. Тэгээ энэ Дамаскууд болохоор бас нөгөө юу хиймэрчтэнүүдэд мөрөгдөг байсан. 그들은 대표적으로 여기에 나오는 아웬 아웬 골짜기와 그 다음에 벳 에덴의 우상 숭배를 통해서 이렇게 백성들이 또 하나님을 대적하게 된 겁니다. Тэгээ ялангуяа тэднийг нөгөө нэг одоо энэ Авен нэгдсэн байна те Авенны хүндий энэ бит эдэнэ очир таяг гэдэг нь болохоор эдгээр ингээд шүтэнүүдэд тэд ингээд мөрөгдөг байсан. 그들은 우상을 숭배하고 또 나라를 잘 되게 하기 위해서 그 우상을 만들어서 우상을 숭배한 그 도시가 바로 아웬 골짜기 또 벳 에덴이라는 그러한 우상 숭배의 도시입니다. Энэ Авены хүндий болон бит эдэн нэгд нь болохоор энэ хоёрт юу хиймэл шүтэнүүд ингээд маш их байсан гинэ. Тэгээ хүмүүс ялангуяа улсынхаа хөгжлийн төлөө те ингээд очиж мөрөгдөг байсан энэ хоёр газрын нэр юм байна. Хотуудын нэрсүүд. 결국은 하나님은 전 세계에 결국은 우상 숭배, 그 우상을 섬기는 죄에 대해서는 반드시 하나님이 때가 되면 다 심판하신다는 거예요. 이제 бурхан энэ мэтчлэн бүх дэлхийн ямар ялангуяа хиймэрчтэй шүтдэг бүх газар хаамж исэн гэсэн одоо заавал ингээд шийтгэнэ гэдгийг ингээд сануулж байгаа. 네. 그럼 우리는 성경을 통해서 이 우상 숭배의 죄는 정말 하나님이 반드시 심판한다는 것을 우리는 반드시 기억해야 될 것입니다. Бид нэр ялангуяа энэ Библиэр дамжуулаад энэ одоо хиймэл шүтэнд шүтэх гэдэг зүйлийг бурхан заавал шийтгэдэг юм байна гэдгийг ингээд сурах нь чухал байгаа. 그래서 그들에게 복음을 전해서 그 헛된 우상을 버리고 살아계시고 참되신 하나님께 돌아와서 하나님을 섬기도록 우리는 복음을 전해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр тэдгээр газруудад очиод ч юм уу очиод те энэ зүйлийг ингээ орхиод харин цор ганц байдаг бас амьд оршигч бурханд үйлчлэх хэрэгтэй, бурханд итгэх хэрэгтэй гэдгийг ингээ дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 기도합니다. За хамтдаа хэлээ залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 요엘서를 마치고 또 아모스서를 이렇게 배우게 해주신 거 감사합니다. Эзэн минь бид таны Йоэл намаас суралцсан. Тэг өнөөдөр ялангуяа Йоэл намыг дуусгаад дахин Амос намнаас бид сурах боломжийг өгч байгааг нь талархъя. 하나님께서는 세상의 죄악을 반드시 때가 되면 심판하신다고 했습니다. Эзэн та энэ дэлхийн гэмт зүйлсүүдийг цаг нь ирэх үед заавал шийтгэх сануулсан. 그 하나님의 심판에서 구원받는 길은 회개하고 예수 그리스도를 믿는 것입니다. Мөн таны шийтгэлээс аврагдах зүйл нь гэмшиж эзэн Иесус Христийг хүлээж авах замал байгаа гэж хэлсэн. 그리고 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는 것입니다. Мөн амьд тэгээд цор ганц үнэн бурханд үйлчлэх нь арга байгаа гэж хэлсэн. 이것이 바로 복음입니다. Энэ харин таны
бидний дамжуулахыг хүсч байгаа сайн мэдээ байна. 우리는 이 복음의 일꾼들입니다. Бид нэр эзэн бидний энэ сайн мэдээний ажилчид 응дэг болгосон. 이 복음을 가지고 많은 사람들을 죄악에서 하나님께로 돌아오게 하는 구원의 운동에 더욱 사명에 충성할 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Энэ таны одоо үүргийн төлөө бид нэр чин сэтгэлээ зориулж танаас өгсөн үүргийг бид нэр дуулууртай сайн биелэхэд тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘.